бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил ба ҳамаи шумо бори дигар салому дуруд мегӯем. қисмати дуюми барномаи бетанаффус мустақиман аз мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо идома дорад ва чун шумо огаҳӣ доред, мо шоми гузашта дар саҳифаҳои иҷтимоии радиои ҳамсадо эълон доштем. имрӯз дар доираи ин барнома чун анъана меҳмон дорем яке аз ҳунармандони ҷавон, хушсадои тоҷик Ануш Шервони Баҳром, меҳмони махсуси барномаи бетанаффус. хуш омадед ба радиои ҳамсадо. ташаккури зиёд. аввало салому алайкум ба шунавандагони радиои ҳамсадо ва ташаккури зиёд ба шумо мекунам ки даъват кардед. зинда бошед. ташаккур барои он ки вақт ҷудо кардед, омадед имрӯз меҳмони мо. Ташаккури зиёд. ва мебинем ки шумо бисёр бомасъулият танҳо нестед ва мехоҳем ки худи шумо муаррифӣ созед. як нафаре ки ҳамроҳи гитор аллакай дар рӯбарӯи мо нишастанд. ҳамроҳи ман Сунатулло Ниёзов ки яке аз беҳтарин навозандагони гитара дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. ин ҳамроҳи мо имрӯз омаданд ки якҷо барои шунавандагони радиои ҳамсадо сурудое ки дархост мекунанд пешкаш кунем. яъне ки фазои ҳамин барномаро бозам зиндатар созанд. навозиши асбоби мусиқии зинда воқеан таъсири дигар дорад. Сунатулло, шуморо низ хуш омадед мегӯем ба барномаи бетанаффус. ва айни замон табатон чӣ гуна асту? ман мушкил набуд? хуб омада расидед дар роҳҳо дар як вақту соате ки нисфи рӯзӣ уман дар кӯчаҳо мошинҳо зиёд ҳастанд? Не, ҳозирашда ба хайр ба бегонӣ сар мешад пробку. барномаи мо як соате аст. барои ҳамин метавонед беташвиш мо барвақттар мерасед. умедворам. хуб, имрӯзҳо бо чӣ кору фаъолият машғул ҳастед? Ануш Шервон. корҳо мебад дар хизмати мардум тӯи маъракаҳо айни ҳол сурудоро омода кардем, сурудои нав ки дар ҳоло сабт кардастем суруди навро. баъд кор мерем, хона, чӣ кор кунем, пай зиндагӣ. чӣ як эҳсосе мебахшад вақте ки шумо дар тӯю маросимҳо ҳастед? чӣ фикр доред ҳамон мухлисоне ки шуморо пайравӣ мекунанд, гӯш мекунанд, эҷодиёти шуморо таваҷҷӯҳи хос доранд? чӣ фикр доред? онҳо мухлиси худи шумо ҳастанд ё ки ба ҳар ҳол мухлиси падаратон? азизон, ман бори дигар ёдовар мешавам. Ануш Шервони Баҳром яке аз фарзандон, нахустин фарзанди ҳунарманди маҳбуб Шодравон Баҳром Ғафурӣ ҳастанд ва то ба имрӯз нобаста аз гузашти вақту замон таронаҳои он нафар ҳамеша зинда аст, дар дили мардум аст, дар хотири мардум аст ва мо аз гӯш кардан ҳаловат мебарем ва ҳеҷ он таронаҳое ки дар эҷодиёти Баҳром Ғафурӣ буд пиршавӣ надоранд. ва имрӯзҳо вақте ки шумо ба маросимҳо меравед, назари мардум, нигоҳи мардум чӣ гуна аст? аз ҳамон лаҳзаҳо ҳам ҳаст ҳолатое ки падарро ба ёд меорад? бале, ҳар он нафаре ки моро даъват мекунад, чӣ тӯю, чӣ маъракаҳо, чӣ мисол шабнишинӣ бошад, ҳамаш ба хотири падарам ки сурудои он касро дӯст медорам. хуморӣ мегирашонад, баъдан даъват мекунанд. эҳтироми бисёр зиёд дорам. сурудои падарро бисёр дархост мекунанд? бале, хай мо чизе ки ҳаст, чӣ касе ки моро гӯш мекунад ба хотири сурудоямон падарам гӯш мекунад. даъват аст, иззату ҳурмат, ҳамаш ба хотири падарам аст. беҳтарин. ва чӣ фикр доред? ба ҳар ҳол агар шумо дар оилаи муқаррарӣ ба дунё меомадед, оддӣ ба оилаи санъаткорне, кӣ мешудед ба фикри шумо? кадом соҳаро интихоб мекардед? рости иша ягон борам фикр накардам. хай намедонам. ман вақте ки ба сини мактабӣ қадам мондам, маро падарам худашон бурданд дар мактаби мусиқӣ монданд ки ту як санъаткори нағз ша, як музиканти хуб ша, навозандаи нағз ша. маро бурданд дар онҷо аз сини хурдсолӣ, аз сини мактабӣ мондам. шумо худатон ба ҳамин чиз ҳавасу хоҳиш доштед ё ин танҳо хоҳиш падар буд? аввал мушкил буд, чунки хай мехондам аз тӯи маъракота хатчиён мехондам.
баъдан ки бо мурури замон баъд дӯст доштем, қабул кардем, عادت کردید. عادت هم کردیم. ولی چون پدرم میره میخواست بودن حالتایی که میگفتم من نمیکنم، من میبرم، خیلی مشکل است در ولی من در اونجا به حیثی نوازنده بودم. چی می نواختی؟ کدام نمودی اسب فورتپیانو در اونجا بودم. در اونجا اثرهای خیلی مشکل میدودن، برایم خیلی مشکل بود. بعدم یک سخن داشتم که حالی تو راحتی چیزا نمیفهمی، بعد از 10-15 سال وقتی که تو همین چه میگن در همین محیط میدروی، محیط صنعت میدروی، بعدا میفهمی که این چیزا تو همون وقت بعدا در کار میشه. خچم هم خیشید. امروز کسب خود را دوست میدارید؟ بله. بسیارتر کدام سخنهای پدرتون وقتی شما در تنهایی هستید در گوش شما ولو هم صدا میدهد؟ یک گپ داشت، کوشش کن که در آینده با خودت یک کس بشه، نه به نام پدر، نه به نام یک کسی دیگر. کوشش کن که شخصیت شوکی ترا حرمت عزت کنن در جامعه، اعتراف کنن. بله. خوب، سوالی رسیده است الان در صفحه تلگرام. یک نفر از شنونده ما میگویند انوشیروان سلام، خوش آمدید به رادیوی همصدا. تشکر. من ترانه‌های پدرتون رو بسیارتر دوست می‌دارم. سوالی من به شما چنین است: بسیارتر سرودهای پدر رو میخونید، برای چی سرودهای نوی خودی شما کم است یا من گوش نکردم؟ نوشتند کومیل در صفحه تلگرام. این سوال ما دمیسو میشود. خیلی وقتی که ما نو صنعت پدر که گذاشته بودم، نو در روی صنعت اومده بودیم، کوشش ما با ما مشکل است که یک سرودی همون روی قطعی کردن. خیلی سرودایی که بگی بکنم هر هفته میکنی، یک سرودی که میگذره میره و هست دیگه سرودو چخش دیگه میگه وج میگه دیگه دیگه مردم هست سرودایی که مثلا صنعتکار مثلا از قبیل اینا دلیر نظرف. بله. مثلا سرود مبارک شو. بله. کرامت قربان سرودای اون شخصیتات یگان وقت مهلت نداره. بله، همیشه در یاد مردم. یا سرود چه میخونی او سرودی مثلا دلیل نظرف یا که یگان علاقه میدونن. بله، یک سرودی باشه که در دل مردم جا بگیره. این خیلی سروده که بگی که ما رفتم تو نبودی، تو اومدی من نبودم، این خیلی به معنی عمر زیاد نمیبینه. انوشیروان، با فکر شما برای آفریدن همین گونه یک ترانه‌ای که به همیشگی به دل مردم راه یابد، در خاطر مردم بماند، ترانه ارزنده، سرودی مثل شما گفتید استادان هنر، چقدر وقت لازم است؟ 2 سال 3 سال زیاد یا از چی وابستگی دارد؟ وابستگی اساساً باید صنعتکار خودش ایجادکار باشد که دردی که در دل داره، چیزی که در دل داره برآورده بتونه مردم در دل مردم جا کرده بتونم اون چیزا. ولی من کوشش میکنم که اگه من خودم آهنگالی کرده نمیتونم، میاید بسیار وقت من یک حواس قطعی گوش میکنم پگه میشه برره میگم نمیشه. میریم بسیار مثال آهنگ سازو سرودو را مثال پیشنهاد میکنن، یکون سرودی که با دل مردم جا بگیره. این سرودی خیلی پر دارم در همی تلفن، یک قیامت سرودای معقولم نیست. انوشیروان، چند سال شد که شما مستقلانه همچون هنرمند در صحنه برآمد میکنید؟ پیش وقتا با پدرم پیش وقتا با توی معرکه ها میرفتم با پدرم و بله، از اون وقتی که پدر گذاشتن از سال 2020 بعدا روی صحنه اومدیم، کار کردیم و تازه فعالیت داریم. شما گفتید که برای اون که ترانه ایجاد شود که به دل مردم راه یافته تواند با صمیمیت کل باشد، از درد دل هنرمند قصه کند، این معنای اون رو دارد که شما درد دل ندارید؟ حالا جوان شاید برای همین؟ نه داریم. بسیار وقت من خیش آدم که شرم میدونم، مثال بسیار شرمگینم که خیلی سرود نمیکنم. من آهنگای خودم بسیار در خونه میشینم مینوازم با اسباب میآید، ولی یک وقت معقول میشود پگه میشد
برقتی آهنگ کردن نمیشود. شاید این از اون سبب که شما مقایسه میکنید وقتی همین یک ترانه آفریدید در حال مقایسه میکنید با ترانه های پدر و مسئولیتی بلند پیدا میشود و فکر میکنید نه این ترانه نمیشود. بله و بسیاری مردم مخلصای پدرم کوشش میکنن که چیزی که پدرم میخون چیزی که وای ایجاد میکرد همون چیز ای میگیرن ولی این آسان نیست. بله وای شما دو نفری علایده اید اخیر. بله وای پدری ما یک صنعتکار بود که تمام تاجیکستان صنعتکارش بسیاریا سرودایان کسا خوندگیان. بله با هم سرودایی که پیشنهاد کردگیان اونا خوندگیان که تا زده گوش مردم. ولی کوشش میکنیم انشالله که پیشنهاد میکنیم سرودای خوب نغز از آن خودمون از آن خودتون. تا امروز چند ترانه خودی شما هست؟ ترانه مؤلفیتون؟ تقریبا 5 تا کردیم. آهنگای خودمونی از پدرم باز چند صنعتکار از آهنگسازو گرفتگیم فعالیت کردیم. 5 سرود است. با کیا همکاری میکنید در آفریدن سرود آهنگ؟ عموما در همین چیز توصیه هایی کی رو اول به نوبت میگیرید؟ مصلحتی کی رو به نوبت میگیرید؟ آهنگسازان قطعی فیضعلی و معروف قطعی کار میکنیم. دوران رحمزاد قطعی کار میکنیم. بسیاران آهنگسازو که با آنها کار میکنیم. بعد بسیاریاش از من خدا رحمت کنه پدر ما یک تلفنی دستش در درون تلفنی وای یک تقریبا 300 سرود بود. 300 که همش قاعدوی بود. کاتش گم کردیم دیگه همه چی ما نمیشد که یگان با یگان روحی متخصص زیاد هستن در این سوهنگان رو باز کنید؟ چند کسا پرسیدم نمیتونه میگه حالی ایش میگه اوش میگه ما همش قاعدوی که نمیده بتیگم چیزا بسیار دلیل نشوید در این اول گم نشوند. بله وای گم شود دیگر کوشش ما برای همون چیزایی در اون تلفن دگی. حالا هم شما به هر حال امید دارید که یک روز همین باز میشود؟ حالتی بود که وقتی که همین پرولی تلفن یعنی رمزش گم کردم بسیار رو افتاده شدم. زیق شدید؟ کار نکردم دیگه. آهنگسازا رمان میکردن چیزی که دیلم میخواه او را نمیام چیزی که من در دیلم بود. یک 5-6 آهنگای نغز بود در آنجا که از ایجاداتی پدرم بود. نیست شدن رفتن دیگه هم نیست نشدن در همون تلفن هم رمز نفرستیم. همون نفرونه که یعنی در اونجا اون ترانه های بود که علاقه اجرا شدند یا ترانه های نو رو در نظر دارید؟ ترانه های نو بود. حتی از یک سراننده آقان از کانادا مرا در تلگرام کانال مرا نوشته بودن که ما با پدر شرطنامه داشتیم که 10 سرود با ما میکردن. همون سرودو رو با ما رمان کن همون در تلفن همش بود. نمیدونم کاری ما یک برام خشید کدا گم کردیم دیگه. کارمون یک دلخنک شدم. همین چی که ایقا چیزایی که با مهنت پدری ما بود ایقا سری سال بود. هم شخصیت بود که هم یک داره رفته یک آهنگ میومد شخصیت ایجادکار هم خیلی بود. بله ثبت میکرد میمون همون دیگر کاری مرد. شما دیگر با علاقه نبر اومدید که با همون نفرانی که همین آهنگ رو یا کارکرد کردند یا ثبت شما رو دوباره خودشون کار کرد؟ بله سخن آهنگ همش خودشون کردگیانه دیگه کی ده علاقه داریم دیگه. یعنی بغیر از خودشون در کسی دیگری نیست؟ نه وای آهنگ خودشون بود. وای آهنگ ساز بود خودش همش خودش ایجاد کرده بود دیگه. هم خیلی موندگه که خدا گفتستیم که اگم کس یا ما چیزی واجنه درنش بگیریم گفتیم یکون چیزی مهم. البته از همه مهم این همون آهنگ ها هست. بله آهنگ ها هست. بعدن عکس ها هست و تلفن شخصی اون کس بود.
خب گفتید که وقتی زمانی که شما به استودیو وارد شدید همراه سنت الله گفتید که یک ترانه نوی ما هست که اولو در یک گنج و ثبت هم نشده است ما اون رو نسراییدیم هم نخستین مراتب در اینجا می شود و تمرین هم کمی داشتید. من میخواستم که همین سرود رو شما اینجا خونید چی نام دارد گفتید؟ سرود با نامی نمیشی بله لیکن همجا میشد همینجا میشوانیم همینجا شوانید بله یک از این سرود آهنگی دوران رحمتزاد است قلم دست آرزوی سویف است ایرا آماده کردیم روزای نزدیک ثبت کلیپش قطع پیشنهادی مخلصو میکنیم لیکن خیلی برای شنوندگان رادیو همصدا میخونیم نخستین مراتب در رادیو همصدا ترانه‌ای که ثبت نشده است برای شما با صدای زنده انوشروانی بهرام صدا میدهد از اون گوش کنید. اگر چی رنج دادی رنجی بسیار با صدای به مرا کردی گناهگار ولی با این همه ناآدمیت نتونستم فراموشت کنم یار ولی با این همه ناآدمیت نتونستم فراموشت کنم یار نمیشی فراموشم نمیشی اما خوشم نمیشی صدا در شامی خاموشم نمیشی فراموشم نمیشی اما خوشم نمیشی صدا در شامی خاموشم نمیشی با پیشی آدمان از تو ستمگار نگویم حرفی بد زینهار تو از یادت مرا بردی ولیکن نتونستم فراموشت کنم یار با پیشی آدمان از تو ستمگار نگویم حرفی بد زینهار تو از یادت مرا بردی ولیکن نتونستم فراموشت کنم یار نمیشی فراموشم نمیشی اما خوشم نمیشی صدا در شامی خاموشم نمیشی فراموشم نمیشی اما خوشم نمیشی صدا در شامی خاموشم نمیشی ای صدا در شامی خاموشم نمیشی. زنده باشه رحمت کلام. احسن زنده باشه. در حقیقت صدای زنده این یک تاثیری دیگر دارد حسی خیلی عجیب دارد. بار دیگر سپاس برای ترانه نو صدای زنده و با نوازش بهترین. اینک همکاری شما با سنت الله کی بود؟ از کجا آغاز یافت؟ چگونه شد که همین تر با هم می نوازید می سرایید؟ سنت الله فرزندی اکای شورا جون که اون کس نوازنده بهترین ترکستان هستند در کلاویش همراهی پدرم از سال 2004-2005 همکاری داشتم و بعدا فرزندشون که خیلی نوازنده گیتار است ما یک دیگر رو میشناختیم و همکاری نداشتیم. سرودا شدن بعد گفتیم بیا سرودی برای نواز. بعدا بسیار نوازنده خوب است. ما رابطه رفت آمد عائلوی داشتیم پدرم با پدرشون و بعدا با هم دوستی را ما کنده نکرده بود دوام دادستیم. بهترین زنده باشید. ما امیدواریم که در آینده همین مناسبت های ایجادی و دوستانه شما باعثی آفریده شدنی باز ترانه های عجایب بود که در دل مردم مثل ترانه های پدرتون جا میگیرد و همیشگی و به مهلت می شود. همین گونه ترانه ها می شوند. در اینجا نوشتند یک نفر فرقت جان میگویند که سلام با انوشروان صدایشان بسیار با پدرشان مانند. من به شما موفقیت ایجادی میخواهم.
навиштан. ташаккури зиёд. раҳмат. ва медонед вақте ки мо дар бораи тарона гап задем, ана ин суруде ки шумо сароидед каме дар шакли зинда ҳоло сабт нашудааст, танҳо барои як оҳанг, барои як шеър гуфта метавонед чӣ қадар маблағ сарф мешавад? акнун ҳар оҳангсоз ҳар хел гуфту гапҳо савдо мекунад оҳангша. баъзан оҳангҳое ҳаст ки то аз $1,500 сар мешавад. ва боз вай танзим дорад, масалан аранжировка, баъдан боз ягон асбоби мусиқӣ агар бо илова кунем вайшам расход дорад. хайр агар клип шавад, бо клип шавад бо ҷони офис мебурояд. хайр мешавад то агар як суруда бо клипаш пешниҳоди мухлисон кунем то $3,000-4,000 сарф мешавад. сарф мешавад барои як суруд, як клип. ягон клип доред то ба имрӯз? бале, бисёр доред. бисёр клип дорам. мисол якта аз иҷодиёти падарам кардем. хуб, кадом тарона буд? аз он рӯз ки аз манра медид, ҳамин хушрӯзу осоиш надидам, сабт кардем ва баъдан як суруди арӯсӣ кардем барои тӯи маъракаҳо. ягон ҳолати аҷоиб ё ғайри чашм дошт ё хандовар дар рафти сабти клип ба миён омад ки барои шумо ғайри чашм дошт буд, шояд ягон ҷатон ягон дарди ҷароҳат дид, намедонам. беё дар ин бора гап мезанем. дар сабти клипи аз он рӯзе ки ман ҳозир гуфтам, мисол бо Сироҷдини Ғафурӣ чӣ кар сабт кардем. хуб, дар як саҳна пушти ма оташ буд, фақат оташи сунъӣ ё оташи аслӣ? аслӣ бензин рехтем. қафода хуб, бензин рехтем, пахтоқати мудем. бояд ҳамин як гирифтанда бояд мо сразу бигирем ҳамо алоқати дарҳол. бале, ҳамо оташ бояд ҳами гум нашавад. дар гирондему. хуб, штагем ҳами пуштум алов ҷезаиста, ҳоли суруд сар нашда. биём сиёҳ, ҳама сиёҳ. баъдиш чи аид бугӯ апа? чи аст? записа наҷихдия. кирои ҳамиқа шумо сӯхта сиёҳ шуданҳоятон бо та данимуш хатя бифаҳмидем, баъд ай сар бо ҳамара бизан пуштом сӯхта буд. як ҳафта нафас мекашидам, димахум бӯи алов намерафтам. шумо нафаҳмидед ки пушти шумо дар мегирад ё ки шумо тоқат кардед? тоқат кардем. намешуд ки ҳамон либос аст, чиз аст, намедонам ба дар кунед ки насӯзед охир шумо? не намеш чихе, ва бояд ҳамин кадрда бояд ҳамин хел сабт меомад. оли клипа тамошо кунем мебинем. аҷоиб буд. агар яке рафту ягон ҷои шумо даргирад буд чи ин ҳам дар клип уҷада аловкишако будан, дасташоно тайёр будан, тайёрак будан. ҳам хеле ҳолатоши барои яка ҳамаи меҳнатҳои мо, барои ҳамаи мухлисои кардем, суруда омода кардем дар ютуб аст. баъд оли тамошо кунем. яъне шумо он қадар заҳмат кашидед, сӯхта клип сӯхтам, азоб кашида, штагим хонда истам. камерана нигоҳ кунед, камерана нигоҳ, пуштум сӯхиядам, алов тарзидастам ки начаспа, наздик аёхонда. бензин бо намемурад. бале, як ҳам хеолатош набуд. ҳам бензина камтар реза намешуд? не, ва бензин бояд бисёртар мештам. алов баландтар мешуд. хайр, мо хурсандем ки шумо имрӯз бо моед, ҳеҷ чиз нашудааст. муҳим саломатӣ аст. ва як тарона дархост карданд, мегӯянд ки аз суруди падарашон умри ман мераваду мехостем ҳамин таронаро дар шакли зинда ка месароед. агар омода бошед месароед. мо шуморо гӯш мекунем бо камоли дил дар радиои ҳамсаду бо садои зинда. ҳанушермони баҳром барои шумо месароянд. умри ман мераваду ёди ту ҳаргиз наравад. аз дили ғам задаам мери ту бирун нашавад. гар бимирам бивафои ту бар хок биравам. сӯзиши сина кам аз ин дили маузу нашавад.
عمر من میرود و یادی تو هرگز نرود عمر من میرود و یادی تو هرگز نرود حاصلی از زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دم بینم ندیدم حاصلی از زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دم بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رود و یادی تو هرگز نرود از دل غم زدم میری تو بیرون نشود گر بمیرم بی وفایی تو بر خاک بیروم سوزش سینه کم از این دل موضوع نشود عمر من می رود و یادی تو هرگز نرود عمر من می رود و یادی تو هرگز نرود عمر من می رود و یادی تو هرگز نرود عمر من می رود و یادی تو هرگز نرود زنده باشید احسن زنده باشید واقعا این ترانه است که هیچ گاه از یاد نرود همیشه در یاد ما در دل ما زنده است بار دیگر خوش آمدید اینجا عزیزان دل پس از استقبال بخش تجارتی رکلاما یک ترانه زیبا از خود انوش شیروانی بهرام صدا میدهد سرود با نام گلی من موج رادیوی همصدا رو پیگیر باشید رسول تا ساعت 14 با شماییم با ما باشید عزیزان بتنفس با زرنگاری رستم عزیزان دل ادامه دارد برنامه بتنفس از موج 94.4 FM رادیوی همصدا بار دیگر دوباره میشم امروز مهمونی مخصوصی برنامه ما هنرمندی جوان خوش صدای تاجیک انوش شیروانی بهرام و هم نوازنده گیتار سنت‌الله نیازов بار دیگر شما رو خوش آمدید میگم به رادیو همصدا خسته نشدید نه بهترین زنده باشید خب به هر حال وقتی که ما درباره سرود درباره آفرینشیان گپ زدیم سخن درباره مبلغ هم رفت به فکر شما برای امروز ترانه‌های نو ایجاد کردن چی مهم است استعداد مبلغ استعداد لازم ولی برابر که استعداد لازم است مبلغ هم در کار به مبلغ یگان کس کاری تر حل نمیکنه بود نمیکنه به مبلغ کم ترقین با زنگ بزنه توی دار میگی و میگه چانسم با میگی اینی واه میگه آخی چی واه یک وقت برای یک چیزی نقص کردن هم مهنت زیاد میره هم پول زیاد میره چون که خیلی شخصانی که صنعتکاران می مهنت را کدگن میفهمن که چی خیلی است برای او یک ثبت کلیپی که 4 دقیقه شما تماشا میکنین مثلا 5 دقیقه شما تماشا میکنین او ممکن است او چی مهنت و صرف میشه در وجود شخصیتی که هم کار کدگن میدونه شاید همین سبب ها هست که در شما ایجادی سرود ها نمیدونم شاید کمتر باشد این سبب های تو اندازه سبب های مولوی هم دارد بعضا حالت میشد که سبب های مولوی میشد بعضا حالت های میشد که صنعتکار بعضا وقت میشد که خسته میشه از مثال گپ و چپ زیاد هستن آدمایی که در توی معرکه و یک خوندستی تاب خیره میکنن اگه این چیزا باید صنعتکار پیش رهش نگیرن
خیلی کوشش میکنیم. ما گفتم که اپای زرنگار اگر که ما بگم هر هفته کلیپ کنم سرود برورم، هر هفته میبرورم. نه که یک چیزی کردن چه ما از اونه که 10 کلیپی سرود بی‌معنی میکنی اورا 2 سرود کن، یک توی به صفت یا که یک توی به صفت کن که همون مردم قبول کنه آدم چیزا. باوزیم سرودای وزیره رو میدونست چه خیلیش دیگه و میگوید که مبلغ هم لازم است به این نمیشود درست. لیکن باز یک چیزی دیگر میگویند که برای فرزندان صنعتکار مخصوصا صنعتکاران شناخته و این سوها اومدن رشد یافتن نسبتی دیگر آدمانی مقرری دیگر نفران آسان‌تر است میگویند. شاید روی خودی رو در نظر دارند، دستگیری رو در نظر دارند. اما شما بعدی پدر تا چی اندازه احساس کردید که واقعا دوستانی صادق و صمیمی دارند یا که تو چی اندازه بودند و امروز الکی نیستند شما رو دستگیری میکنند از هر جهت ایجادی مبلغ، ما نمیگویم با پررگی به پول و یگان چی، با نرخی قابل قبول، همین گونه دستگیری ها رو حس کردید یا فکر کردید که امروی پدرتون همش رفت؟ نه خیلی دستگیری ها هستن تازیر. خیلی یک آدم یک بار دستگیری میکنن. هستن شخصیت هایی که دوستایی که برادرایی که چه خدمت میشه با ما نمیخوادم که محروم نمیشه. خیلی مرا شخصی که هستم میدونم من خیلی روم نمیشه. غرورتون روح نمیده، مراجعت نمیکنید. میشه و حالتی که پولی همون یک کلیپی که 4-5 هزار دلار میشود در یک شب کار میکنی. میشه حالتی که نمیشه. اگه شهر نیست که هستن صنعتکارا مثال نوازنده تنظیمگرا که حتی به پول مرا هدیه کردن سرودارا، ولی با بیو میگن اگه آدم میگن چه خیلی ولی رود نمیشه دست میتن اورنج نقب میگن که این گپ راسته. خیلی کوشش میکنیم ما ولی همه چی از پیش میده میشود انشالله. خیلی کوشش میکنیم که بعد یک چیز دیگه که همین دستگیری مخلصا باشه همش میشود. بله با هست حالتایی که خیلی همین مردم همون سرودی تر قبول کند، همون مردم قبول کند دیگه این مشکلی کم بیشش هیچ کنه میکنه و نظر نمیتوبد. خلاص معلوم با هیچ کس پوشیده نیست که در اومدی هنرمند هم مثل دیگر آدمان اویله دارد، زندگی دارد. مخصوصا شما بعد از پدر با فکرم بوز مسئولیتی بیشتر داره چون یک اویله‌ای کلان رو روبری میکنید. مشکل است؟ خیلی مشکل است چون که این حالت هم شخصی میفهمه که دنبالای سرشون اومده است. بله حالت میشه که یک سرود یا که کلیپ تا کردن میشه خیلی نورسید میشه و با حالت میشه که عیود زیاد میشه و ما حافظا میلیونر نیستن. حافظا هم در اومدشان توی معرکه مراسم شب نشینیم و این چیز هم گوی منتظم یا که کفالت نوک نیست همین طور؟ بله زنگ است بیایتم روی شما قبول میفرماییم. الو السلام علیکم. سلام با شما نیز، روز بخیر. مرحمت نام شما؟ روز شما نیز بخیر شدی باشد. انشور جان رو مبارکباد میکنم. لیکن یک سرود وای ایمان قرض داره. چی نام دارید شما؟ بونه از میه رودکی لیمسکی رایون. آها سرود از شما قرض داره یعنی چه خیل؟ من یک سرود ایوای خودم در وقت مادر ایجاد کند با وجود زنده تو آخری معرکه ایجاد نکرده. ما خانه شده و ایجاد نکرده. فکرم که ایجاد نکرده که نخون، لیکن همه را میخواهم که خوب خود ایجاد کنم. ایجاد گفته شما سرایدنشون رو در نظر دارید یعنی در توی نسرایدن؟ بله. آها خوب تشکر. من فکر میکنم این زمان بعدا زرنگار جان کامیابی میخوام که سلامت باشید. از همه مشهور بلند باشن. به حد انسانی خوب هستم. عمری دراز برای مادرشون.
ташаккур. Раҳмат каломи надор. зинда бошед. Ташаккур барои занг. Хуб, таронаи умуман таронаи модар доред ҳоло? Модар ман надорам, аз иҷодиёти падарам мехонем. Марҳамат, ана нест. мушкил набудааст. Барои чӣ дар маърака нахондед? Чунки маърака баъзан мардуми мо намефаҳманд чизе ки маърака вақти гармиша ҳама рақс дора. Чихе ҳамара ман мекунам барои як нафар суруди модар мехонам мешинем ӯ мардум ҳавсалаи рақсш мемира охи дигар ба як умед рақс кадестай ва бошина гира када кайти модара сурша мехони тамом мекунем. ба фикрам шумо дарҳол пай бурдед вақте ками хеле эътироз шуд ба лабони шумо ханда даромад, шумо ба хотиратон омада? Ман ин хеле ҳолатҳо бисёр мешавад. Бисёр мешавад. Ноятша нақл кардам ку хатуба бухон мегада бани ту. Чӣ хел шуд баъд аз ҳамон ҳолат чӣ хел баромадед? Хатуба нахондед? Ака ҳастан ҳолатҳое ки мардум дар чӣ хел мегем миёянд хоҳиш мекунанд дигар майлаш мегем вора не намегем. Майлаш гуфтед яъне хатуба шуд? Не хатубара чӣ хел ман нахондам ягон туида мега хатуба бухон охи мегӯ як гуфтум гуфт башка хафамон кесай гуфтум тамом ака мехонам дигар чӣ бигӯм шад. ваъда додеду ба ҳар ҳол ором кардед. хай чӣ бигем шо хатуба ман намехонам. биёед беҳтараш суруди падарро хонед ки аз модар аст ва барои тамоми модарони азиз бахшида шудааст. ин хоҳари мо ҳам вақти занг заданд мехостанд ки суруди модарро бишнаванд. мо ба пеш аз ҳама ба модарони тоҷик сиҳати комил, умри дароз ва албатта бигзора меша соҳибони сари мо бошанд. модарони азиз зинда бошед. ин тарона бо садои зиндаи Анушервони Баҳром махсусан барои шумо аз радиои 104.4 FM садо медиҳад. дар он соат ки дилгирам куҷои модари пирам биё бинмон тадбирам ки дар гирдоби тақдирам دلم خواهد نوازیش های دستانی تو را امروز دستانی تو را امروز دلم خواهد نگاهی چشم مستانی تو را امروز مستانی تو را امروز در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم بیا بنمان تدبیرم که در گیرداب به تقدیرم زنده باشید. зинда бошед. ташаккури зиёд барои иҷрои беҳтарин. воқеан дар садои шумо чунин эҳсос мешавад ки гӯё худи Баҳром Ғафурӣ бо мо ҳастанд. беҳтарин. ин хуб аст. шумо давомдиҳанда беҳуда намегӯянд ки ман фарзанд нишони одамист ва вақте боз дар соҳаи касбу падар ҳастед, касби падарро пеш мебаред, номашонро кӯшиш мекунед зинда нигаҳ доред. мо аз ин хеле шудем. бигзор таронаҳои шумо низ дар оянда намин гуна беҳтарин ва қалбҳо ҷойгиранда шаванд. зинда бошед. хуб азизони дил, инак омодаи пахш аст. боз ҳам бахши тиҷорати реклама. мо вақт кам дорем, вале ба ҳар ҳол пас аз он суҳбатро идома медиҳем. мавҷи моро пайгир бошед, бо ҳамсадо бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, бори дигар ба ҳамаи шумо рӯз бахайр. идома дорад барномаи бетанаффус мавҷи 94.4 FM ва имрӯз бори дигар хотиррасон мешавам дар меҳмонии мо қарор доранд ҳунарманди ҷавону соҳиби истеъдоду хушсадои тоҷик Анушервони Баҳром ва ҳамчунин гиторнавози моҳир Суннатулло Ниёзов. бори дигар хуш омадед ба радиои ҳамсадо. хаста набошед. ва вақте ки умуман гап дар бораи шумо меравад, ҳамин як се калимаро гӯед ки шахсияти шуморо ифода мекунад. яъне ҳамин се калимаро мешунаванд мегӯянд ки ин Анушервон аст. се калима? бале, се калимае ки ҳамин шахсияти шуморо ифода мекунад. ба ҳамин вақте мегӯянд Баҳром. фақат номатон.
отчествашам бигирем. не Анушер. масалан мегӯянд ки шухтабиат ё ки ҷиддӣ ё ки Леки мара ҳама бачаи хеле чӣ мегӯям? хуб мегӯянд Бачаи хуби хеле висёли. аҳа Хеле марам хеле. шухтабиат хуб Бале. ду калима Хуб. бо яктаи дигар намерасад Ганда. ганда ба маънои Хай. хубаш ганда Не хая ки дар ма кӯшиш мекунам бисёри ҷода ки шухтабиат камтар хандонрӯ бале бале ин муҳим аст хама серьёз намегирам ба меган ей катагиш да осмон. инак як занг аст гӯш мекунем. алло ассалому алайкум. салому алайкум, дуруд ба шумо, рӯз ба хайр бошад. ташаккур. марамат метавонед саволро пешниҳод созед чун вақти моям кам монда истодааст. خب با مهمان شما اکر پیروان که سوال داشتم که چون اون حافظی شناخته حافظی تحلیل زندیات استاد بهرام غفوری در یک چند سمت فعالیت میکردن و غیر از حافظی اکتیوری هم میکردن. آیا شما هم در نقطه هست که بغیر از حافظی باز یکون سمت رو انتخاب مید و در اون سمت ترقی کنید؟ ташаккур барои савол. умуман шояд филм шояд ягон дигар соҳаи дигарро боз дар назар доранд. маромад аввало салом алейкум мегим бародари азизда. хуб бале агар ки пешниҳод кунанд дар ягон филм нақш меофаред. бале барои чӣ не мо санъаткор мо ҳама тарафаем. худро дар нақши кӣ мебинед? дар нақши хуб оли ягон шоҳи ҷаҳон. не хай оли ку ягон та ира режиссёр медонад ки хай ки намедонам дар любой нақш ма бозӣ мекунам, проблема нест амада. бозӣ мекунед? бале ма мушкил нест барои ака санъаткор на танҳо бояд вай сарояндаи хуб бошад, вай санъаткор аввалин дараҷа бояд ҳам навозандаи хуб бошад. актёрам бошад мо ҳаётам актёрия. бале рол мебузед, яъне нақш меофаред. дар вақтҳои холигӣ кадом як коре ҳаст ки дӯст медоред, машғул мешавед? ман бекор мешавам, рости гап. хоб меравед фақат? не хобам мерам, хобам нағз мебинам. барое ки мо як чӣ мегӯянд режим, як реҷаи муайян надорем. мегӯм ана реҷама соз мекунам, мебинӣ ки занг задан биё бо то саҳар ягон ҷо шабнишин дем. хай мешинам бо студия мерам, бачаҳо қатъи ягон суруд мехонам, бисёр бо гитара менавозам, баъдан бо яке кӯдакома мегирам мебурам ягон берун. ман бисёртар дӯст медорам дар ҳавои тоза гаштана. чанд фарзанд доред? оиладор, соҳиби чанд фарзанд? 2 фарзанд, як писар, як духтар. соҳиб давлат. хуб, албатта ин ҳам масъулият талаб мекунад ва чун дар боло гуфтем, ман мехостам як савол диҳам, лекин фурсат нашуд. вақте ки шумо медонед ки намин дархости маросимҳо, тӯйҳо, маъракаҳо ин кафолатнок нест ва на ҳамеша ҳаст. ба ғайр аз ин кор боз ягон фаъолияти даромади худро доред? намедонам, шояд ягон намуди соҳибкорӣ ё ягон чизи дигар ки шумо нақша кашида истодаед ки даромади мунтазам дошта бошед барои оила? акун ҳаст фаъолиятое ки гуфтанаш ҳоли намегӯм. барвақт аст. бале хай бо аз рӯи амин соҳамон бо кори давлат мекунем. чӣ кори давлат? масалан оркестри симфонида кор мекунем. ба ҳайси овозхон. дар он ҷо ҳам фаъолият доред? фаъолият мекунем, мерем уҷо. имрӯз ҳам ба фикрам шумо саросемаед? ма рӯзҳои ҷумъа. имрӯз ҷумъа аст? рӯзи корима. саҳар ман рӯз ҷумъа мешаб мебинам ма бояд саати 8 бихезам кор. дар як ҳафта як маротиба? як маротиба. анамин рӯз реҷаи хуб доред шумо? бале. беҳтарин. шуморо дар рӯзаш даъват кардем, хуб кардем. нақш. саломат бошед. хуб, кадом орзуҳои кӯдакии шумо амалӣ шуданд? кадомашон ҳоло дар нақша? як орзу дорам. кани гӯед? мехоҳам ки дар оянда як консерте ки
калон барпо кунам барои ҳамаи мухлисо. хуб зинда консерти зинда. мо консерти зинда барои ёдбуди падарам монда будему. як консерти худам бо таронаҳои худатон. бале бо таронаҳои нав ҳамаш қатӣ як орзума меояд. баъдан дигар ягон орзу надорам. дигар орзу. хуб беҳтарин ва инҷо мо боз нигоҳ мекунем. имрӯзҳо албатта шумо дар доираи фазои эҷодии ҳунармандон ҳастед ва кадоме аз онҳоро дӯсти наздики худ гуфта метавонед бо боварии комил? акнун ман ҳамаи санъаткорро иззату ҳурмат мекунам. хай бо ҳамкорӣ бисёр ғайр аз мисол санъат мешинем. бо ки бисёртар мешинед? наздиктар ҳастед? ҷонгир қатӣ, умед, боз дуруст чанд маротиба дидам. умед ва боз хай уҷа ҳафиз низомов бисёри дӯстӣ мекунед? дӯстӣ дорем, мерем ғайр аз санъат мешинем, суҳбат мекунем. дӯстие ки ҳамешагӣ аст. мардро чӣ зебо мекунад ба фикри шумо? мард бояд мард бошад. вақте ки сухан мекунад, гап мезанад, бояд гапшда биста. ман бисёр дидагам мардакое ки ҳечи хеле хучона мард мегиранд. мисол дар сари занашон хучона зур мегиранд, дар сари оилаш. мардак бояд як шахсияте боша ки як аз бина орзу кунад, ҳавас кунад мардак. ҳам гапшда бояд ба номи мард арзанда бошад. бале на гуфтиу гапо на ҳар мавҷуде ҳаст ки нар аст, мард аст. бале ҳастай гуфтестам ки мард ҳам аз сухан фарқ мекунад. гапша гуфт бояд гапшда биста. исснау устуна хича назана гуфтиу гапо. ба сухани худ содиқ бошад. бале бад ғайбат накуну, хай пишти одам гав назана. ҳама феъли безе аз пишти як кас гап задан, ғайбат кардан, дар як ҷоя каса бад кардан аст. ами санъаткори хуб бошӣ, ту иззат ҳурмат надошта бошӣ, ту катагӣ кунӣ, и чизо нола, санъати ту нола муҳим нест. муҳим одамгарӣ ҳар як кас дошта бошад. ҳар як кас бояд одамгарӣ хича дошта бошад. ягон кас ай ту қарздорам нест, мисол катагӣ ту ягон кас ҳам даркор нест, ҳофизӣ ту ягон кас даркор нест. одам бояд одам бошад, одам зиндагӣ кунад дар ҳаёт. шояд барои ҳамин гӯянд ки олим шудан осон аст, одам шудан қиин аст. марамат, нақшаҳои эҷодии шумо ба ояндаи наздик аз шумо чӣ интизор шаванд? нақшаҳои ояндам як вақт каме кам аст. бале мутаассифона насиб рӯзҳои хеле наздик клипмона пешниҳод мекунем. суруди навқатӣ ки хондем нав. беҳтарин. баъдан боз аз пеш соли нав аст, кӯшиш мекунем дар ҷоя боз сурудои навам дорем. соли нав барои мардум, барои мухлисо пешниҳод мекунем. зинда бошед ва бори дигар ман шуморо хушомадед мегӯям. мутаассифона ҳар чизе ки оғоз дорад, анҷом дорад. фикр мекунам агар мо фурсат медоштем боз суҳбати самимиро давом медодем, лекин минбаъд боз дар оянда шуморо мунтазир мешавем дар меҳмонӣ. бори дигар дуи шуморо ба студияи радиои Ҳамсадо хушомадед мегӯям. орзу мекунам ҳамеша садоятон танинандоз бошад, ҳамеша номбардори оилаи худ, падари бузургвори худ бошед, ҳамеша дар касбу кори эҷодӣ дастболу муваффақ бошед ва дар дилу дидаи мардум бошед. бори дигар хушомадед анушервони баҳром. худо нигаҳбонтон бошад. раҳмати калон барои қадрдонитон, ба раҳбарият, ба ҳамашон, ба наворбардоро ки ҷа меҳнат кардисиян, ба ҳамаи шумо раҳмат. ин чизат меҳнатҳои шуморо ман медонам, да чӣ хеле шахсияти ҳамин кора кардагӣ мефаҳмам. ва ба шунавандагоне ки радиои Ҳамсадоро гӯш мекунам, ба вайроям миннатдорӣ мекунам ки вақти худо дариқ надоштан моро гӯш кардан, занг задан, савол додан. зинда бошед. ташаккури зиёд. мо шодем ки нафаре пайдо мешавад ҳамин гуна мегӯяд ки мо мефаҳмем ки кори шумо ҳам осон нест. зинда бошед. шумо ба фикрам дар ин студия нахустин нафаре будед ки инро гуфтед. ин боиси хушҳолист ва шуморо низ хушомадед мегӯям. Сунатулло Ниёзов
бигзор ки садои асбоби мусиқии шумо доим ҷур бошад ва дӯстии шумо доимо ҷовидона бошад ва муваффақиятҳои эҷодӣ ба ҳардуи шумо. азизони дил ёдовар мешавам, барномаи мустақими бетанаффус буд имрӯз бо иштироки ҳунарманди ҷавон соҳиби истеъдод хушсадои тоҷик Анушервони Баҳром ва ҳам гиторнавозӣ Моҳир Суннатулло Ниёзов. давоми ин муддат бо шумо будам ман, Зарнигори Рустам. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед азизони дил. хайр. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.